n'ibiryo mu Asia amazina nabanyita Mahanguzi Agre kandi ndi mu Afrika urukora na Nkore People Sako ekitongore cyebye sente ekikunda abantu bona ekitakushorora mu dini mu nganda hamwe na n'icyo rukora mbwe nito ntugite myoga yona nishemerwa kubandi yaha kandi no kugira ngo wanyeta kugamba nabakutureba aha kwatinene by'empiiha n'entwaza yabyo umwaka ubwiro byo bwasigarayo hamwe na n'umwaka gurkwija ubw'2023 yebare mnonga twakwakira umwami Agre tuzakuhendera umwaka 2022 mu 2022 turebere mu challenges cyo manza turebere mu kugwa kw'ibintu by'entasiya by'esente aha level yihanga turebere amashomero abashomesa abayongize sente aba sciences government nejangute bashashwire neje kubashashura umwaka ugurkwija turebere abantu binje abamashomero rada bamarwaro rabashaho bahendire umwaka ugomba kwendera umwaka ugubatungire sente turebere bitongore binji bitine bahenduza kwendera bitine sente konka tureba economy buri umwe narra economy nitekateka na ha level ya yo muntu wabutosha level iba kweta household level na ho harho inshonga bwenu kimwe iwe nka manager wa banka nyamnonga banka yebyaro ya sako irikuza gukora ganana mnonga n'abantu babutosha twaza kuzo mwaka musya ukabeno yete no habura cy'abanya Uganda abari ba SkyTv ukutura managing esente both ahihanga yitu kuza kumanaginga ejo down for ya economy then na halevo yeka kandi hamwe na halevo yo muntu wabutoshe sente kwa nakwate sente naeza kuzigira sente zanje zikore seki yebare mnonga ecyo kubanza 2022 okukuciro kuruho twakubire kuruho abo kuba twena tukarwa mu 2020 tukireba konka Uganda hamwe na nito bakugitura mu banya Uganda n'ubwako yo murebe wamara kujja muno wabo mu Uganda tuyine ekitukira kora kitashemaire ntwehuzya haza ko kwehuzya ko tukuteka mu kigambo tukirukosa kubi okwikiriza uko Paul akagambo yajya ngo kwikiriza kutara mu bukorwa no gwakuzire kuta abo kuba kinkwenda koreka mnyano wanje na nabakutureba okuturigiro mu 2020 twarga mu 2021 abirnebiri kacikire kugira ngo tugire twayongiza umushara yo no gwiha inoza gwiyo mu ndase yo kurege 2020 twazo mu 2021 amashomero gatakigwiri tukatashime kogeza abantu umushara at the national level ahabupatine sente zayo twabenza uzi kandi at an individual level ukota shemerire ku bantu utandika kuombeka ejo yo mu cyaro iba kweta residential kandi ukiza kugitandika kujya ngo sente zina banka kurekana nda kutunga roni kuombeka ki residential umuntu 2022 tugira umuntu 2020 abirinagume twatandika kwigura amashomero tutakamanye cyarabeho abirnebiri tugacinga estararine tubire cyanda ecyanda kero mu covid eri mu ebola eri mu rutaro rwa Ukraine hona shi aha banki buzimazima ntubene metakarebaga abo ko bagira ngo ene metakarebaga erga sempango so ninyenda kushobora mnyano wanje ngo uko kucuro ko kuturebera mu 2022 nyoni nkweta okukungura no kwecuza abo kuba it is obvious ngo habe hatarongera ki sente imbaga y'abantu maganana oyine myaka 32 anda bro no gikorota sente shwatari wari kuza kuzikohereza imbaga y'abantu maganana oyine myaka 32 garaka hansi sente takwenda shotu tumujya mumeza nda kwa sente no gikorota orukutunga umushara gwe mutwara 50 garaka hansi hatu wajirga muna mabanja ukatandika kwecuza rero tukusasubwe ukugirira no gamba ngo abantu economy nitwe tujikwasirijaga aho kuba abatoro bene kigambo cyo kugira ngo kijyana barora 2022 ekijya turi kugirora 2022 tukijyana tugirora
tukugireba eriko rwo mu 2020 abake 2020 ekazari 2021 2021 yazari 2022 hate 2022 ero neza kutuzarara 2023 so when happy wano tokubano orebe gendo kajote gendere mu abarongo mwishatu kahizere skani tokuskani ngukamotinyi n'umwana w'umushiki ahabwe shuno gure myenda yawo bwana bw'ubwojo hakija skani nambwere cyande taha na skani ye 2023 yes nimbasa kuba nagikore birabira na mwenda kiricherezi konka abakutureba na retwaha skani ye 2023 the result no enda kuzaraki the result hati twatandikiraho enyuma katurigiyo tutandikiraho 2023 nugwija kuba kuri yo mwaka gwo kutoka umuri nyankore 2023 nuguza kuba kuri yo mwaka gwo kugira ki gwo kutoka abo kuba tugira umwaka imyaka 3 egumere 2020 igihe kabetaro ikere negative ya 2021 ikere 0 ya 2022 negative 1 abatakushobokirwa ebigambo byo kubara 2020 gaguri yo mwaka gwo kuzika 2021 gaguri yo mwaka gwo kweyinamerera 2022 gubeguri yo mwaka gwo kutandika kwehamye kujote mwene icyafire hate 2023 ukabe guri yo mwaka gwo kushemero gura ubwo gwo 2023 gwo 2023 gwo kushemerwa kureka no gwo kugira ngo bite kintire munonga reka nyimcyo no gwo kutoka kandi obumbanyi soboroho na noburanga tire nkeje njura nyingi ni kimwe habu kuwereke cy'ingamba yes hamwe na no kushanga ngo hata barontu bakugira ngo mu Ukraine hamwe na Russia barontu batugira ngo benda kutensa benda kutensa wahura bagira ngo benda kutensa kandi ni kimwe habizo byite bitubere twine hata ncacha masa okay nibakatense hatka tubashabere ngo bagire bata batense then ukiza kureba ukareba ngo kuruga China kuhika Congo orabero mu Uganda tina he barukugambira ngo hariyo deadly disease abo kwa turukuza futaho mu 2020 oku 11 bakamba tugambira ngo muri China hari indwara mpango traders mutaza China ejo sachure kayasho hwire covid katandika oku 11 omu 2020 muri China so bayoko kubanza 2020 nabo kugira ngo twine scanners babi bakabe babire baturabwire konka norebe cyo kubanza nka minister w'ibye center akana tugira ngo economy yagenda eta China buri cyo nyine cyo jwire cyo made in China kandi bakugira ngo barwire school fees no zebwa shwento yawe mba kugira ngo ariyo mwirwara rwire uteta muri kuja nimpumuruka na nindebo mu maguru na ndebo mu maguru rebiri ni ori uko no gambo kutoka nashomo mu maguru abiri nareba mu nshonga ibire yo kubanza yanegira ngo harwemirimo emtwaro makumyana mu Uganda erikwetaga abantu kuzamu konga government teine capacity yaberdeire monitor nareba ahandi mu new vision harugamba ngo basetingire threshold yesente ngo school fees nibaspetinga school fees neza kugendera kimwe hari bwenu bajya ngo government institution tinesheme kubanerenzya abade bakorenzya amtwaro 9 na mukaga ngo kandi aba boarding bakorenzya miliyoni 1.6 so chamanyisa ngo hati mweshati ndakucirekere rach high school bujaga hamwe na chamate school fees zisiya miliyoni 1.6 mwene bongere basiyo kwe mwene hari hiki bakweta umurenzyo ogwe no murenzyo kandi obagambira atari muyihango bagambira foreign students konka icyo cyo cyane nkugambira twine scanners imwe abashomere byo bushaho ninga baratwirenda nozare bakuteka kanta hibondaha bagira ngo umwana wawe basigaye bishuta bagira ngo umwana wawe abyamije bagira ngo umwana wawe no mwojo hato cyo bantu bazagure imyenda wasiyo mu kwezi kwa mshanje no kwa mwene wanozo mu kijungu iyo mwojo ningiyo mushiki ubano umanyoti ni intebekana za pinki aboko umwana wanje no mugira ki no mushiki ni ingura bwa buru aboko umwana wanje no mugira ki no mwojo ninyenda kumanyisa ngo twina abanyayiganda bengi abakuturebeze shaha ninga shaba abariyo kwa heru abatakumanya mu gisente na ro numwaka ukuje yakwenda kandi cya kugendera niki nukuza kuvuka wa gatano
chibeba guruko gwa agombanga takumanya banga tamuzayana ziha tazi investigatingire ati ninyenda Rone shino jete no endea ninyende emergency yachi ne ya school fees omwana waho Uganda tukora chibeba guruko gwa omwana wahumwire ku 11 nonjiro utango kwa gatanu barakuza kuhendera tamu yo kubanza ningo kwa kana no yenda school fees emergency loan is it emergency ni chimbweno emergency loan ye tari chibeba guruko gwa ha niki so nduku turukuskani ngo mako gurukwije tushemerere kwa abanya-Uganda ninga abantu barahanga abakutura amagara agatebe kansiwe yes tureke ku misuzinga ninga shikosa kubi ikigambo kwikiriza ninjiriza niza kuombeka ababa ejo shenge mkaga account yanjye no bunye miliyoni 2 nimbyombeka tatenduka yabyombeche ate kintu cyo bugenyi nko obugenyi na no kuferwa standard gira higuru notekwa kuboyine wo ferwa muntu hati abantu tubakiza haturu tubakiterza notekwa kuronda kandi banze ngo hatu fino services zigenze ngo ziri banda nguzira nkahi reka ngushoshere mu mwana wanje iwarebera umutumbi guri yarakabangari ninge shando ocherukeri yarakireo tikiro notekwa ko guri mu kuturugamba kufa no kuzika hene kiri kunshasha mnonga iki nkinshasha namwe no mushabere interativa omuntu wumu watosha tingwenda kumweto muhoro nabari yahaye nabana be bashatu bana batanu tayinembwa mu rugo omurugo ni mayisoro ginyankore mukayi tayine mumbwa nenjangu acamara kufa ngo hatsharafu nturikeki tukuriye nyama bagenda baguzaca banja haza cebembirwe cyamana Akoragye nanye muhangu zagure zo mu rukiko rwota mundekera tuguzaca banja zowa agure ningo muhankore people sako tuyihayo kafuna yaho naho ngo niyo gurende yo kubaga harfurwa ugo muntu wabutosha obiratine nambwo mukayi hatu notekwa kutahofira nambwo niyo kunakubire president ninga shoro kwatwo nakutireho kafyu ahamfu kugira ngo orufu orwa umuntu tine mbuzi batarya kwinyama abantu kashe nyama no wizire kuri nyama wabonye ngo batokora ki tubakikirize cyo bantu bayi kitwitwe bantu abo cyo ngenda kuri yo orofu ahanyama aharufu tubugenyi aharufu rwo muntu tine nambwa umukaye no manchi kumaso kuburembwa nogirisha toyiro no gufa no buryo mworo no buryo umuntu wawe utosha obakweto umuntu wawe utosha kwarafe tukuraho ubu utamundekere ronde bihimba abo kuba owafata warkwenda kubirya abo kuba kare iwakoragye na agure na nundi joro kutureba kwa hero nubasa kuzo mu hotel kana kare ubutwaye managing finances kirigiremo akatunji kace akihanga twina ko batatenkuru basigireho uburufu bakaba manyangu nebihimba na nobuhunga bw'ubushera bakaja ngo bahuta konka hatu notekwa kuba abaza akuza kutarama notekwa bagurira bia notekwa kuba ine byomecero na no mukasheshe birasibeho abantu abakuza kubyama tubakireta bishansha notekwa kuza kupanse farasi abantu notekwa ine funeral service nankano kandi aba funeral service tinkwamye hano baziko musha moderator Akoragye nyewe ndi yaha nyenda kugambira participatingire omukuzika abantu bingi abunti nenda kakwate nabo abonangira harufu ntakubamanya ahabo kuba imyete yitwine y'imyaka 30 garaka hansi tekumanya kushumya umuguho umukina atekubasi manya hine cyo oyihiroho kugira ngo utekukimanya teine na mugongo ahabo kwa tukaza hara tutuze na kirungi hamwana nakandi teine mugongo gukereze shanduko ne batira bataha munayi manya hate inde cyakashatu bobo ngabantu bakumara kugira ngo cuma hakina hati tutandika WhatsApp na no kuza kuronda namaraga amasumo so finally kutukuza kwikakino shanga ndona reverend na faza hati ntandika umuzifunda kumanya bakanje nstiro mugongo bwanje kandi ebyo ijukango hate umurebi wa SkyTvUg turukuriyo natureba turiyo ntugamba yajya ngo no mushako webye sente ariyo naco ndoza naenda kutugambira umwaka uguru kwije ngo 2023 tutwaze tutakureba ngo sente economy yagarka ya stabilizing because bityo ntugamba nebitwara sente nyingi because ijo iratuka twetimbere kina tweziciro umuntu hato banyandebere ngo hato umuntu twakufa
kirango ngwino babatamutira cyangwa cya TV ngwino ugwe no mworo kugira ngo no mworo taro cya kabiri babatakozire butabo buriyo butabo bakora ba order of service tino no rubona akashoma kubona bakihayo kasho kushoma kwa Africa to kuba mviyana abishukuru bateko kujwara t-shirt yemtware birebire tubakwenda buriyo ninge mtware shati ukageraho cousin brother wanjye akafa yatunga butandu ahakuziko mwabaziyo ubwana ububona bwijana wirukanga ngwenda gure kimuri nababuza abamwe n'ibintu bamwetishinze shwento wanyaferirwa umwana mwatwazinga himu mutakagire kurunda ndo ugure kimuri bakabine excitement yo kuzagura kimuri batakatweririshe ishente kandi muri hinaiturigira gahendera mbagizire ngo nyumuhanguzi nandi yarforo kandi go wafa yari murumunanje wa mawento tinkuza kutwera kimuri kandi tinkuza kubikiriza kurete kimuri mutakabanze mwatwera manya hati naziriya za t-shirt zirigireho hata abantu abakaza bishima bajwire mishanana ninge byeteteye biringwe aba bari abachika bona bajwara braka then abandi bajwara ezona the expenditure manya bore cyutene uditize mtwaresha yes bangizire ngo harho ngo abandi bamwe ngo umuntu twakufa of course harho kuza kushaba mu cathedral na no mu kanisa zone then harho ngo umuntu umushiya mukuru ngo natigwa kumara husandi then harho kutwara umuntu Kampala ngo yafera kundi bateroho mutwara Kampala akwana benda kumarabya umucare raza munanko mu kanisa ya nakasero hamwe na postmortem yahanjere na postmortem so ebe byona umuntu yafa yaterwe kiti kandi tucumango yaterwe kiti ninga yatunga butandu ko kandi benda gukora postmortem mukore cyamwita mwene watunga butandu yitwa ohinde program yawe reka ta discussing ibyo kufa konka tugambaho abakutureba tugira ngo umwaka gurukwija ikitwaretera mo kufa no kugira ngo twine kutugura amagara agetebe agokutebekanisa bitari bya kibe baguruko girota kibe baguruko gwa icya kandi kitwantwenda kubagambiraho mu bya nyikintu ngwetira umwaka go kutoka no kugira ngo echo rakore chikore orkwebangira kandi orkubangira nensi yawe ngwenu reka ku ekiba kweto kushashamaza reka kushashamaza nangwa to kwija kushashamaza noja kweshashamaza abuka wowe n'imyaka 25 ninga ukusiya 30 nunda kurembaga y'abantu 500 sho no muntu wabutosha nunda kureta beshani nunda kureta ba TV nunda kureta drone yizere kwijoro mu mwanya kabanza yakwate beshani byo mu mwanya nunda gukora akasikembaga nunda gukora na after party hatuma harona after party kandi manya hata nko mbugenyi eje kundi kurganiza uzo mbugenya aha research no abishi nibenda kwindura emyenda emanye mirundenga hi bayitwe arabuhindura mu izoba then unaenda kwindura then naenda kuza photo booth hariya kuteze bishani then haro manya kuzanka hi then haro kuzamanya gukora ki then kunywa haro aguba kujwanze ngo nibenda cocktail then nibenda manya ki then hizir hagarikire chai then hagarikire chai is too much expensive abakwana naka kopoka yiko kuzwera ngo agokunaga akakweta disposable cup nikagura ubwapso tukate zombyaro toronde bwa vitu bya nice then bari yabishino benda abashweze tubakushita mantebe za plastic moderator Akoragye kandi buryo mwahi ashitama manyantebe yo atete mato note ko jwe ko mwenda kasharia ahameza manya harho ebiriye za fruits harho ekiswani nechashiringi zingayi harho kitambare cy'enkumi5 harho then harho nchiheriya apo then harho emeza no shange ko emtwaro kitano ekiranyenda kukongereraho koreka nekitwarigiremo mwene hirengeri nambweno umuntu weno rugamba kubara ba ancestors ngo no mushabari yahera kutureba nyenda kugamba ngo ni wo kushabirwa batatiye twe na batatenkuri itwe na batatenkuri zitwe bakaba bari yabashije abo bongo butakarebaga ndukushoma nyowe primary yo kubanza ne ya P1A na B tukatwine kintu cyo kuweta okusharamwe kitabo kabiri konka hati umwana wa Nasare bakutume bitabi 12 ekaramu zinga hi nebenda kwaya nobwa no mwana wa mashomeraga gitwa gambara municipal na matazi ayekorire baga no shangu naza kukura mu rumushago rw'amataka ngabumbi munonga
kandi manya uko kikayishomero nubakugambira ngo bitamantwenda ebi kandi nobo buguzire omudukeji harona nagamashomero ga private agoine gure byago abukabi branding ahe harorogo yishomero set yemyende yo kumutwara kasho ebyo byona visiting day hata abantu nagenda pick up no shot naza kwe wotagireyo umwana no shangaye hanikire ne mnonga tukujya ngo umwana ushangaro no ushanga umwana wawe kozirata aye hanikire kandi utiko kumutwara aho kwabo nkabana no bashanga bari yagite bagwerire kuguruka kukwatisheho ninganye nabo ninga guardians nabwe cyabanya Uganda umwaka gwengo bibira 23 okuchwa muno kwitu kugumiza munaka nagamagara garyaho gakutekateka ngugara superficial gakutekateka ngutishikireyo kwenda koreka abantu ngo ugize rota ushikireyo kandi nakyo sense na hortaro oryo mwana w'imyaka 25 notunga umushara gwe mutwara 5 oryo munju yempangisano haramo kikoronyo ahero tinde yikushohora ekikuniso munju aha myaka 3 garka hasi oro kutunga umushara gwe mutwara 23 niki ekikuniso munju neki orwiro munda hata nimbasagambe bimutekateka ngo nabatutu traditionalist tokashireyo aha mushara gwo kutunga ushimikwa no shohora ahiro abo kuba nano kushohora hero no mushumana no yakushanga yutine cyo kwenda kwiba hata amaka umwami agree Christmas oko witu amaka mingi gona gabire gine abateki nibaza kumara the whole week kurgebira na bibiri nakashari y'amashumusha wanyu hona nyondi yo munyakashari hona uko nakashari y'amashumusha ne amakagona gina muteki nibaza kutaha ibiro bibiri twino mukumi naza kutaha twino mukumi twino muteki twine every evening ikinkwenda kubuza twashyireyo ninga toronu twesiyayo kandi ubu twesiyayo nahi turi hatagizire hataro avurekere wana utunga umushara gwe mutwaro 50 munywano wanje enju ekinkwenda kubuza erimo cyoronyo no ndenje birthday party ya buri mwaka no celebrating akozire birthday birthday party no celebrating what are you celebrating kana ruiba kweta manyangwe umukazi yazara nguneha baby shower then harho baby shower harho ndijo shower harho bridal shower harho baby shower hati umugezo zona kugira harho n'abasigazi bagesire ngune bageta nguneha nayo harho basigazi bagenda umwazi yo bagete hana yo ninge sigaje katugete stupidity shower nayo chizire hata chizibe chizire ni kimwe no kwata meme buri chone kirigo mu Uganda no tamutenzi utamugamba hata nambwe no bunagambe bi no basakushanga no nincendeza barebi ningashi nyonye nkora mbugane namabaye konkanyo cyiti nkine mbuzubu abo kwa ninyeraza ahabwa imbabazi konkanyine kugamba abo kuba obu no bwire burhanga mtireho kugira ngo ngambira abantu abarabe mbambura no wakumbuga na social media ebukwatirine no kutura amagara agebye sente batateye kurito na batatitwe bakaba bari abantu ababere bari abarisa nabhinji twatwine mu abacyaba nogozi nabateze bamhembe nabarumuzi abo bakaba barabaki konka bingi nabhinji nabarisa hati to turi abaki itaba hati iwori yo muki nyondi yo muki bakubuze cyo gukora uhiro ati ivoro no gukora wizero nyumwazi na nanyirizo nije nko mugambi webye sente umushawe webye sente konka ryo muki tine chori no musurwa gawe gitingwine no rugaba harwe no musurwa nyanya to gwine kandi tushimango harwe ne nyanya nangwe cyo harwe nekera kushasha munonga kugira ngo imyaka yahingire mu nyanya twine na tomato sauce erikwetwa harwe tomato sauce Ndechinde chikushasha nkahura n'ubwongo bwanjye rwenda kushohora very true mwene Uganda iko kugita ura n'ebitura y'abantu yituruho umwe ukura wenda ati nkebitoche bikurgisinjiro bakaza then bukagaruka bicirga juba bakabiteka mu box bakaza London hati juba tabakumana umutumbo gukusha aba London bayenda bagaruka because mu supermarket kabiri mushi kuri 6 na nawo gwananka rugo bagaruka bagarura kunu hato birya sente zahigura kandi birye byisinjiro abantu bakakwata ku president Museveni kongeje bamukwatire ko ntabwo utashobora kirwa president ogo kimwe bamukwatire kubi ni penalty
abantu bakushobokera ikigambo penalty bo bakabura omwani gwaza korwa mu French kandi utayine mwani omwani gwaza korwa mu French kandi utayine mwani mwereke n'inshira hanga rwanje hapana MP atachikora cyahenderwa kitakozwe konkana kintu cyo gusasi nyonka kurumusuka yo mwani kushanga ngo na hateze shahe ngo 2020 se exporting omwani gwenjuma omwani gwachi abantu cyo bamushoborokirwe kuba umwana no kugira ngo akatunga masanare wo kucumukorera mwene hatkankubuze konkare cyaka kankubuze umukazi wawe yanenda kuzara umucika cyanye mutine doctor nikibi kwija kareba nyo doctor kamuzaza government kayabireho emwani uwanyu rwampara nyaka nanka kachigani nyakaguruka ikitunguru kuriya ndija ebyome byo nyamukana ni kurebe cyo rumanye nico shi hata twabe twinakora hata muntu hata kugerera ati atogwe cyariho nagamba serious no kureba ukuyagwihireho hata we missed an opportunity omuntu obire nagira ngo akoraje ategisho cye akoraje yangire hata akoraje akajya ati nyenda kutegisho cye kandi abantu bakajya ngo abo kino ngamba saruneri hata we missed the point omuntu utahire ufuteka ngo yisire cyo macawe cyanyamukana kare kubona kuko wera kukigambo oti ndijaho ninkimanyar guraho hata yakujya terizo what processing omwana MPs na nabantu twena twatwine kumugira ngo ubwo mwana tugu processing ndije ngo processing nyamukana cooperative ngo processing kahunga umurintungamo ngo processing we kashari aho katwine kashara coffee ngo processing we ibanda akonka buzimaze mecho gamba president oshire tutagaruka kutwara umwana gutakozere guta processing tumutera no ngaro tumugira tumwebaza so we missed a delivery point tukabisinga umukazi wako atwebusha kumuzaza haro umuntu aha yanaenda kugambira ngo good morning, avoid giving loans to people before proper investigation from the borrower, especially loans officers who connive with people so that the money can be lent. In bamwita tumwesije Elias from Machindi Kampala. Yabare tumwesije Elias okutureba kaunga tumwesije Elias hata mwene hataho hata nore na bremingo. Omuntu yakona ivinga. Akorageze sha warga ukazaruga zo muduka. Ukajishitama nchizanyizire kurambara utegiduka ne yanje. Duka ne yaweje ujimazire nayo kwira kwinga naci hamazire mu myaka 3 ukatensana na mnywani wanje nganye yeduka yeri yanje ngagirga mukizo kashitama. Hata iwe loans officer to kubasa kumanya buza tuwashanga before you breme loans officer wastamyaho mu TV jine yanje ninyi ngitandikire nyize kwa roni TV ne yawo ngitandikire zinga abakozi bareshuka gamba abakozi timuje mutera kareba bija imwe abakozi mu manyaho no ikazakaza no kwekaza iwe nije kubingiwe shishobora kwenda kubinga n'abakozi ukara serious karukamo umukozi yaje ati ase muhumura ndya hati nenkuza njigaruka kosha munyetera accountant ogo nunyi no bushobora proper investigation ni already twatwagambira emergency ya school fees area hati proper investigation injikora area ahabwenshi tagambira ahabwenshi twenda kubehera muterere kwate nkoko tutagambire nkoko zikareka kuzerera Enkomi birabinesha tunanisha abanya Uganda tureke kubeherere muterere tugambire nkoko zireke kugira zireke kuziherera umuntu twaragenda bagira ngo gambire nkoko yawe ubutazerera ningo cingire nkoko yawe dero ubone kubingo mugira ki umuterere hatogura tunabinga banka manya naenda kuhendeje banka zituire bintu bitu banke kwa sente ukaremwa kushashura wasingire poroti hakaho kwezi hakahabiri hakahashatu banke kazo roya kagambe papara mutuguze guze kintu cyawe tucumara kwija guze kintu cyawe oto banka nimbi obiyabene kwa sente kaye nonje abonje utaceguriza je mpora paka akasumwaka naremwa installment ya yanga akasumwaka kamwe mutwara shatu kangu saka sumwaka akasinyenke konkano nda akasumwaka bije bakakunyurizana bantu Uganda kano shangu ni ndebe mpisine hingira harohoki katumushana katunjura buryo muri kushoborkerwe bintu kanabitwaza nkota kubishoborkerwa ukarya roni ikuremere twezi kumwe ameze no mukaga umbango kwiguno warebera banka zemerire zine za roni zenkumi 2010 zitakashashwirwe mwene umuntu we 2010 kuba ko mukoma dere cyaro cyona shanguruka banka kananka yako mu muntu kuka shiyo banka ikatanga koma abantu nico genderwa cyayo tumbaza mukagegena mporo kaje bisha koraje bamukwataraje noroni ankaisha yeji banka akajitunga ryari
2024 isishinje zingahe miliyoni 2 ashashwiro zingahe emitwara 3 ubwo munabere mugire ngo Akoragye irokoze kusavinga abo kuba twatwacigambere kijyanye nabagera ki kijyanye barora hari ibintu bikwijana tureba rero bicikamu warebera abashije turukuru ndetse zo kuzara tukuzetiye magese umukazi wanje naenda kuzara ayibambaye mu mpekaro nkaho naho emyezi mwenda nashika nkora kushakutina umushija emyezi mwenda oshemeye ko wa prepare ingire ubu watweka for heaven's sake emyezi mwenda aho bamuteka mu irwariro ngo wishwa ngo hari emergency abantu abinjo kuturiye haba darumba tureba hina abantu abinyo ncwire mu kandi umwe warahangagira arinye kugira ngo umpwera abantu abakumpukaho kunkwe agira ngo atungere kizuba nyonka atunga kizuba ofisa rone kindemere ntoka atunga kizuba ki hato mukazi wanje akazara ubwo ni muterori umukazi kuzara ne kizuba namuji mutara bukunguzi ni hano yirtahira umunsi yitori okuzara kabari yare kizuba umwana no kizuba shubweno ntungere kizuba umwana wanje agizarata azirwe bueno abonye takumutera toneka ngaga batera reka mbatera reka mbasase ubwo isantu gama neki no kugira ngo amagara gutoronto tura tugaramo intention tugaramo kigenderwa tubire bafa Professor wa graduate ngira hari Bishop Stuart University akatugambere bwa mbebe ari kutsibura akajya tumbabashija ninga bakazi abajure za degree konka mutaberyo kamba garikire mu mwaka gurkwije nabeshegereza bakutureba mutaberyo utakakorota utakarireryo utakanywereryo utakora imbaga yeryo ukakora urufu rweryo ukaza mu banka ukagendereryo eki turakore cyona tureke kuberyo engumi birabonesha tu ebigombo bya Professor Joseph Bangamba byo binkubagarikiramo abuka tukaturije mu crisis eriye Obama engumi binamushanju kuyabe natsibura yatugira ngo mubabashija ninga aba graduates nabakazi konka mutamangira ki mutaberyo kunkuba nintambure bwa mbebyo mburabengiye nyuma nibinjya mutaberyo kwendera akagambo kawe abantu aba 2023 abantu sente bazitwaze bata esente no muginyarire ngo kota yayiso muginyuka ukamubudabuda mu budabude sente mwamutazi budabude mutazi kuiseje mukazurunga runga ukatana kuseta amazina sweet honey money ninyenda kumanyisa ngo no muginyina ija kufuruka warariro umuntu kadata kwakiraje nko muri kamparo inemwe abandi abanyabuzare ninga abandi bakwaza kurarara kandi warunda kumara mwesande nuza handi esente ziryo mu economy mu kugira uzarara urazi kwate kubi yazinywereryo yazirireryo nyenda kugambira Bible negira ngo omushemane sente bariyara kakwakukana utaba mushema asente enkomi birabonesha kandi cya kabiri ngo koreba nonywa no mushiki ninga no mushinanywa no mwojo no mbipinga no mterro busumu ati no mushenda shenda esente muzishenda shende wota zishenda shenzere zina abantu bingi bo koragana nabo zina abantu bingi abantu bazigera bisibo kandi nyenda kubamanyisa ngo okushaba munonga okukusibana munonga tukukora umuntu mugayiga ekiro ukora umuntu mugayiga no kuba mwesigwa no gukora hamwe na no kuherezayo okuba umuntu murungi nikiherezo mugayiga okushaboshabe ko kushabora kutandika nambwe nkozere agenda yo mwakogu ngizire ngo tutandike no kushabe bishara 3 na kimwe na kibanza shaba it's okay ko kubanza kwa kabiri kwa gashatu kora okwaka no kwa gatanu kwa mukaga kora okwa munana no kwa mwena tandika kusharure sente umjokoza mwazaga umushanju tandika kusharure ngera ki esente okwi 12 tutandike gukora closing remarks zo mwaka utandike kuryaho kushemererwa kugabaho nambwe no mwaka ukacha kuntungire nkagabire kandi ubuzimazima nkagabira mu kubasa kwanje barano banywani banje kandi niwe Akoragye oje hari yankore people sako kacha kwaraho akakisigaire ninjima nkakiro hakiro mutwe ninja kugabira yebari mnonga mwana wanje Agre twagira mu gisatu atayisa manager wa banka ya Ankore People Sako ahamo mumbara inamataji mingi konkantu kusima mnonga gumani twe ngenda kusima abantu mwena abagumana batureba tuyontuza mu mwaka musya nimbasa kutajaga kubareba ninga nimbasa gaga kubareba konka ina venta kabareba rohona nimbendezo mwaka musya murunji mujaguze murunji konka mugende na points zo mushija Agre ezisente ziyatugambira
esente tuzinywane tuzikunde tuzishengereze si ubundi murundi nasiganira Akoragye Edwin maha Sky TV hari program zindi zikuza kwija mugume nazo kandi nazo zine binje bikwegesa mugumeho mwe bari munonga Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu.